Dominic. Hi! It's me again ulit, Rose! Russ Evans! And welcome back to our channel! Linaw-linaw sa mga Yas TV! It's shoutout time! Yay! So, kani mga higala, ako aning pasalamatan, ug ako po ning shout out ang ilang pangalan pinigod sa akong video kay tungod nila nagko kay inspirasyon ug naghatag ka sa ako another additional sa mga subscribers. Yeah, so again and again, so thank you so much guys sa mga nag-subscribe sa channel. And sa mga viewers, thank you so much. So for now, ang atong subscriber is 100 subscribers. So thank you so much for just 2 weeks. Yes, 2 weeks, try to imagine. Again, so thank you so much. This time, we'd like to shout out first and foremost sa Abuang family, to my mama and papa, to my brother and sisters. Thank you so much! And also to my workmates, we have our manager, we have Mr. Dizon Ronnie, and to my office mate, we have Lapis Jonathan. Our safety officer, we have Elimino Cornelio. And also to my FB friends, special mention to my ex-boyfriend. My ex! Ala, ex ka ni ate. So ex mo ni mong gibiyaan. Lami mangulot. Ibiyaan kay ano, wala Lami mulot to ex. Sorry na ka ex. To si Ann, to LC Barituan Nervasa, Ma'am Ems. Thank you so much, Ma'am Ems. Gladys Formento. Kalapnis team. Okay, so Kalapnis team, thank you so much. And also we have Honorable Ange Munong, Engineer Kevin Bulli Hermosa, Mr. Archie Cabalay, Mr. JP Narcipo ko pinakakarasa office, my God! Sarap na sarap! And also we have the LGBT community, thank you so much. And to all our followers and subscribers, thank you! So thank you so much Debon sa Kuwais, to my family, sa Roscoe family, Nueva family, and to Balado family. To my friends, akong ka-grupo nga ako ang kuan kanang mga juice noon nila ni Daphne, Albert, Hubert, hello, Okay na, just not go, just not. Dili, common na siya na, nag-serve na sila sa simbahan. Yes, hardliner. Nila ni Luigi, ni Brian, ni Tintin, ni Jamaica, and to my Barbie Legs family, nila ni JL, Harold, Gorio, stay safe and pray to God, and nila ni Anika, Samantha, Ange, Alak, Munong, nila ni Ay, si Ange, by the way, don't forget to subscribe sa iyang YouTube channel sa Johnny Munong. So, thank you so much, guys. Kapila pa natin si Eric. Si Eric siya na partado. Ano to, Chiki? Chiki, Chiki. Melanie, James, ni Shane, si Shane Caruno, Love Life na Love Life, yes. Oh, I know her boyfriend. I also, before I forgot, Rio and Albarasin family, hello. Thank you so much. O kabaw ko nga pagmayapan, so tataon sila. So kani ako parang may umay gani siya, parang pila-pila gani ka takli-takli. Back to back. So kani siya una nang pasalamatan ako family, si Papa na ako, si Mama, thank you so much pa for supporting. And of course, pasalamatan po din ako sa girls na sa pag-makeup. Yes, our beautiful makeup artist. Si Ruben, thank you so much man for supporting. And kung labi na iyang mga chikiting si Jacob, si Titim, or si Tintim, o si Abby. Marlon, nga iyang pong partner, si Liling. And si Michael, partner, si iyang partner si Cheche, and si Mikoy, ulirang anak. And another thing we have, ako yung suon, si Chacha, Panit, si Sham, si Denukian, and also Marjo. John Lloyd Tang, thank you Yes, so hi, much. Hi, also my ex-boyfriend.
Alam mo, malatahan dito. So si Clarice, Angeline, and of course, lastly, we have si Charlie. Hindi kami tantong ubay-ubay, no? Bakta-bakta. Ano? And labi na yun, masalamat ang pinako ako tito o tita, si Tito Albert, and also Tita Larry, na nakakaroon sa gawas. And iha po mga chikiting, si Algin, si Aljon, Stephen, and also Ate Apple. Thank you so much. Gusto sa mo papil ko ni ako mga suki nga naa sa tindahan. Always gini sa nangadaan. Check kami attendance all the time. Venice, Jinmei, si Kiki, Patrick, Indeng, Tambok, si Waki, Budoy, Sherwin, Akin, Gistoni, si Sitoy, Mariel, Clyde, and si JR. So kung kinsa mo ito nalintang ka na po, tingna lang po. Kaya mo na isbat ka na to. Comment lang sa among page. Just say thank you sa JCJM NHS family headed by our school head, si Mr. Garvin Coya. Sir, thank you so much for supporting me. Next week, I think that will be the following week pa siguro. Murag dili na to sa atong show sa atong channel. Ang virtual graduation. Virtual graduation. So, all graduates, congratulations. And Ma'am Fanny, Minnie Morales, Ma'am Cristel, si Ma'am Shah, si Ma'am Janeline, and the rest sa family na po sa GCJ MNHS. Yun lang ito ko i-mention tagsa-tags na kayo na ubay-ubay yun daw karlaunan po gani. May galing ka ka. Yes. And dapat yun, ako mga friends. We have Sir Atan, Sir Lance, si Sir Elmer, Sir Lance. si Sir Yop, and Jacob, akong cousin, na pinakagwapa o sexy sa Bukayan. Yes, si Tampas Squad. Hello, Tampas Squad. Yeah, Tampa Squad. Again, tukod si Hal Ange, Eric, and si Domino. Salamat si Domino. Domino Monterosa. Hello. Hello. Ang pinakasexy na mga amiga. Correct. Next, we have si Maring Chucky again. Si Chiki. Hi, Chiki. Si Daniel. Yes, sa Surigao, ha? Yes, Daniel Sultan. Ang pinakataas tingin. Pangita na ka sa bundok. And hindi ko na ito kalimutan niya ang mama ko di ay si Ma'am Sultan. Yes, Ma'am Sultan. But speaking of mom, thank you so much my mama for inspiring me nga magluto-luto. Thank you so much to my mom, Leona Rosco. Hi, I love you. Pasalamatan po si Ma'am Heidi, ang friend ko ni Ma'am Sultan, nga kanikot keep on chat man gid biya niya. Managsar gid permi kami kakuyo kani magkaon pero sa naman nga naman si COVID, so nahunong ang kaon-kaon. So karon naalag yun mi diri. Diba? And lastly, we have the CCTC family sa Toledo City, headed by Sister Josephine Antigo R. Sister, ano Hi, sister? Buhay po, sister. Behave. Sa kong close friends po sa Consolatrix, former, we have si Sir Roy Lyon, si Ma'am Ribel, si Ma'am Jack, and Ma'am Mayet, etc. pa. And si Sir Jonathan also, si Sir Nino, isa po na mention si Sir Tadena. Hello Sir, Sir Pintor. Hello Sir, welcome sa mong channel. Magkita-kita na ta Sir. Hopefully na maka-skwila na dito or sa maging pamahagi nito sa itawag na ito ng new normal. Si Sir Laya, Sir Laya. Hello Sir. My mentor, my favorite mentor, yan, Sir Naya. Hello, Sir. Also, hasta po si Sir Dindo Sir Dindo Fuentes. Fuentes. Hi Sir. Hello, Sir. Buutan ako nga amiga. Correct. Di mo na ito kalimutan si Consigal. Buutan ka sa Dindo kay Promise. Binigyan na siya, manapat. Hindi ko na ito kalimutan ko si Konsihal Isay. Hello Konsihal. Konsihal. So, napagdating na natin. Yes, and also I'd like to say thank you so much sa ang videographer di ay. Ang pinakabata o pinaka-sexy o pinakagwapa. Ana lang kay O pinakataas. Ano lang, batiin na nila edit na to. We have Miss Kim. Ma'am Kim, thank you so much, Ma'am Kim. Sir, pakita lang na sa itsura ni Ma'am Kim. Yes, Later later. Oh. Kaliwat silang din yung taga-bundo. Hi! Lagos daw, naman. Uy, di ba ito kalimutan si Love Food, si Ma'am Chacha. Hello, Ma'am. Uy, si Charlito! Uy, si Scardy! Scardy! May mo guest appearance nila. Siya na to. Yes. Siya ginala Sa siya. first among next video. Yes, Okay, malingaw yung tanan ato niya. Wala yung pinaka-usa sa pinakasikat din sa Malampay. So, makita ka din yun, ma-inlove mo na yun. Ma-erase yung tanang
tanang mga memories ninyo kay Sarah din ninyo ang pagkakaluman. Ako na siyang iyam-iyam o siyang abay-abay. Hi Din! I miss you Din! Miss you so much. Okay, so... Napapatay na limtan ba? Kasi napawiyaan na to. Wala na ba? Maybe namin nalimtan, so sa next video na naman pasalamatan. So, And- kung ganahan po nga ma-shout out, just comment sa among araw po ha below sa videos. Then you can write hashtag shout out. So, pwede na po i-mention ang inyong pangalan. Or kung ganahan mo na po dyan, i-additional yung family. Or maybe ang inyong po mga boyfriend, girlfriend, pwede na Sana po all. siya. Ano ko may boyfriend? Okay, so Wala na ba ta? So, kung wala na, Again. So thank you so much once again guys. Labi na sa among subscribers. Thank you so much. So guys, what ang among next video next week. So thank you so much. So this is our channel, Dilingaw-Lingaw sa mga Yads TV. So by the way, don't forget. Oh. Go. So by the way, I would like to invite you all to subscribe our channel, Nalingaw-Lingaw sa mga Yads TV. So to click the button. The button, Just the click the button. button. And don't forget to naligid siya. don't forget to hit the notification bell for updates and for our incoming videos. Bye.